winning garland sungo hakalai puetrik kalalingkon ula thep kerteng kum ukortong ka UDP na mokoyaw MDC constituency banyak kun yak election MDC sha JHADC habakran halor ka jimpan kre yak election MDC uma winning ji sungo ula ong ka jimpan kre kalong kumba julong namar haki artali kitam ki ba ula dap jom ula wanra shibun ki kampan roy hapo kishnong ki thau ka constituency nelor ula senyang ru haki babun ki benta hapo ke council lingba kitnat baper ki ba ubat pat kemi uma sungo open pa ka jingermen basa shisien ki pat ba ka constituency kin ai biang ka jingshania ya u namar ki kam ki babun ulala ban pendam haki artam ka jinglong MDC Jika to ni ga election MDC ni ga tem ka jeng kre man ga majoi ni ba art li tem go ngara dep job apo gini ga art li tem gi kam go de kre de bun jika to ga development apo ga chunong githau but contribution yang apo ga sa council kar ka man bun hi benta ekso lagi portfolio go per te lomba gi kam go kre apo san sinem ter po gini election yang ngayo wa lomba gini kam man ga benta ga kre election no gi pa ba chani gi wei biang gi jing job jika to bagi kam go satenya council ka main issue hi ngatrai woro di TV wa em gini ga financial crisis ko ya cham gani ago TV na do gi officer ki member but ki staff umyo i ga tulop ko biang ipor biang ni tiraw ko ni ka financial position man go wi nagi issue ga main tenga rangwan biang hibor wa uperchang strengthen ni ga financial position yang council ago tho i gilat lembaga resources ko per nem tau pen one rai ka financial stability ya po council haji ngato ke jingmi yang gi political party go thme memang go phla ne ba kut ki election nga tharaya jo mi higi tahani kan tila em higi ni ga political party go mi nga tharaya kli phinga ya gu pp nga tharaya te ke jis ke yo khore pajba lamba ki issue ko create ki nem tau pen thame gi pajba lamba ki platform go per Hari kecing sekian hi hanga yo umem ka threat hajing ta UPP ma TV ginong yalam nyong ki de bon telegi snem mem man gi ginong yalam ku em nong rim ko pet na wi party chui party kani to ko por election to ko por wi pin ba tanga yo mem ka threat hajing to gani